birya bintu apana ibintu umuyumbe uvuye kwiyaminiye nari niyaminiye ariko numva afite imbaraga ikintu cyose iyo wiyaminiye uzumva kuko na mayitaje wo yakora ukumva kuko ejo bundi twataranye na Kivari ndababwira ngo umuntu uhera mu muhana mu mpamagare hakika Mungu numva umuka arambwiye ndababwira ngo nihagira umuntu uhera muri muhana wa Kivari muze mumbwire ndi hano kwa Rwarama niho ntarabi ndamuzura akazwari twabajwe cyego nukuri kwibana ntanga itangazo ndababwira ngo umuntu niba akana nigahwera cyangwa umuntu mukuru mu bitaro aho kuvuga ngo igiterane ntikibi muze mutubwira hano turagenda turamusengera arazuka mu izina rya Yesu ba Petero bakoze ibitangaza ntibari abantu nkatwe kandi twabivuganye ifuye turavuga ngo utekereza gutangaza mu muhana wose wa Kivari ngo umuntu upfa baze batubwire ko muri izo mbaraga kandi nareko numva kuko umuka w'Imana hambwira kuko yonafa nukuri kose twokora igitangaza akana nikisemura kagahwera muze mutubwire tugende cyo kwazura abari mu bitaro nibagira akajagari muze mutubwire turajayo kibaraga sibara mutambuke dutambiye avande mutambuke tuweka bahudumiye kwaro gushima Imana turashimira Imana ku byose Imana yakoze Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibagire neza reka duhudumiye kakana kayiro umukecuru uhera mu muhana muze mutubwire tuje kumuzura